Dobar dan. Dobar dan. Mi smo u Mas Pater, ovo je pet shop i treba mi pomoć. Izvolite, kako mogu da Ok. pomognem? Treba maravnice, Ok, hoćemo ove od 100 komada. 100 komada, super. Važi. Može. Imate neki griskalice za psa? Ima. Treba Prebilati. mali za trenira. Može, evo ove. Ove su A to je male. veliki za mene. Ili ovako, sitne. Baš sitne. Možda ovaj da. Ove. Samo da vidim. Vidi. Bagi. Bagi, Sve nam se sviđa. hoćeš? Sve nam se sviđa. Hoćeš griskalice? Da, Može i ovako, Može ovaj ovaj mali. zobiće. Mali griskalice. Može. Šta kupim na kraju u Mas Pateru? Ovo je maravnice, to su super. Imam također griskalice. Bagi, hoćeš igračke? To je loptica. Ajde da probamo, možda Bagi voli. Evo. Izvinite, imate loyalty card? Imamo, evo izvolite. Evo, VIP member. Da. Na svaki 1000 dinara potrošenih dobijete pečatić, na Može. trećoj kupovini 10% popusta i za rođendan 7 dana popusta od 15%. Bio je rođendan Bagija 2 mjesece. Da. Može kartica? Može, naravno, karticom. Super, hvala, prijetno.